Anti njani shu? Hayi ngiyaphila ntombi. Hey, uqanda. Umqando wakho. Hayi uqanda omkhulu lo. Izolo ngithi bekule ngqaqwani bokumhlophe kuthe. Namhla ngathi uyayedla kodwa kancane khona. Ngikhohlele ijazi lakho emotweni la. Yebo. Umphathele? Kanti ngoba kugodola kangaka. Uzangipha ngiyabonga kakhulu ntombi. Bantu. Hayi njengoba wawuhlala ukhala isifezo sakho namhlanje ngasifeza sure. Hayi ngithe ngiphathele umkhwenyana namuhla. Abantu. Njani mama? Sabona mfana wami. Kunjani baba? Hayi siyaphila. Hayi siyaphila ngathi. Bantu. Isibongo mbani mfana wami? Isibongo Mahlalela. Mahlalela. Yebo baba. Uright kodwa Mahlalela. Hayi ngisiphilele mama. Hayi kuhle. Isiphilo ke hlala isithiwa asambe siyebona asami aze ngathi hayi asamba. Abantu uyagcine zonda. Lami ngithabile. Hayi kuyangijabulisa kakhulu ukubona mntanami. Bakithi. Usebenza ngaphi mkhwenyana mama? Mina? Wena baba. Mina ngisezivalweni. Uyenza izivalo? Ngwitho. Iwitho. Kuyini lokho? Yilabo abasebenza abasivulela masingene ekhumbini. Uwindy. Uwindy. Kodwa i-license zayithatha vele. I-license? Anti vele kwaphana uqalela ezivalweni kwaphana incedisa abazali bengena bephuma. Yithi kwaphana sabe silimemeza sitasambeni makhi wakho yithi uyikhona. Kodwa i-license vele sengayenza vele sokuselithi ngithatha i-license. Yebo. Uqalisela khona phana vele uqine udrive. Bonke abantu nje abana-license baqale nje babe ngo-Windy kuqala. Khona phana yonke into isukusela khona phana. Yebo. Mina ngake ngagada phela ikhumbi kodwa zange ngibone isidudle esingangayo sivula izinto. Hayi lokana ngokwemvelo. Yebo. Sokusiya ukuthi vele okunye lakho yani imbijana esithola kwaphana ezivalweni. Ila ilesandla khona phana. Lifundela khona phana vele yona i-license khona lapha. Uqalisela khona phana ntambama nxa sesiya phaka lapha no driver basinika thina ama-conductor. Sikathi kaningi bathanda ukuthi ngama-conductor. Sibe sesiya phaka ke thina. Ikubona namuhla la eze wayitshontshela sathi sibuye phela. Nguye ubuye driver? Nxa kungela amapholisa hayi. Abantu asingakuthaba shuka nxa ungaba lawo ube ngudriver. Apha sesilungisile vele seselithini lami ngudriver. Wonke vele uqalisela kwaphana. Khona liqiniso mntana ngoba umntana la uqala ekhasa agcine sehamba. Wonke uqalisela khona phana. Hayi kuhle mfana wami. So besithe sidlule silibona anti athi sidlule ngoba imota vele nxa kunje kuyi-weekend kade ngizigezisa then udriver uzabe yasengithatha sesihamba siye dobhadobha hayi kuhle lathi sake sigade bantu izimota kunini sihlala sigade inqola kodwa abantu laka hayi usebenza ngabantu hayi abantu laka nzima omunye akubhadalela nge$20 ekuseni hayibo akuthethisa usho ukuthi unzima phela umsebenzi wakho noma uthatha ikhonokho lokuthatha i-license vele ngizayithatha i-license bese ngidriver sengifaka omunye esivalweni isetshenziswa njalo kungcono lokhu abantu kade ukhanda izivalo hayi i-department liyani i-department yethu sikhona ngale sincedisa abazali hayi anti sesilibone hayi kulungile ngiyabonga kakhulu hayi nathi ngiyabonga hamba kuyothatha ijazi lami ngizogqoka mntanami hayi kuyagodola hayi kuyagodola kodwa-ke la kagada izimota shuwa njengabanye hayi okwami ngokwezandla shuwa